نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mapuasing kasanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin salawat pa Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay na inahli kalorga niya. Iban na sin mga kasahabatan niya. Iban na sin mga silamiyagad kanila pakarayawan sa hinggaro matungin adlaw kiyama. Pataptapon na tutudin pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tud kita niyo mikimatay, malayin ka ni kiaunan na to halikusan sinagam Islam. Ajumlahan sinagam Islam, labi ayaw tud kita niyo mikimatay, bot malayin ka ni kiaunan na to, natimus na to na mga kawajiban na to, patuhan na to Rabbul Alamin, amunayin Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli niya mga katay manghuran kamaasan sin ako haagama Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way biya sin sapat sin masa atawakan waktu sin kita niyo bihayaon. Intanda niya in parna naman sin kita niyo inhang katahon mabiya dakuman sinhang kabulan. Inhang kabulan in parna naman na to, biada kuman sinhang kapito pahang kapito. Inhang kapito on waktu in parna naman na to, biada kuman sinhang kaadlaw paadlaw. In makasusama katay manguran kamaasan sin akwa kam Islam, inhang kaadlaw hapar na naman sin kita niyo bihayaon, mabiada kuman sin waktu pa waktu. In ini hambuk ding ha mga banda kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banda kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sininadlaw qiyama. In ini masuok na pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasing kiyabay ta sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya
la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Fatakunu as-sanatu kash-shahr wa yakunu ash-shahru kal-jum'ah wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tuod patindukon sin Allah Ta'ala in hari kiamat, sehingga in waktu atawakan in masa magsuok siuokina. Mabot lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in parna naman sin manusia in hang katahon, mawiya da kuman sin hang kahulan. Bang nato kita-kitaon, bihayaon, yari na isab kita niyo sumuok, pabulan Ramadan. Simbago-bago ra kita niyo, timangka sin uhaw iban sin hapdi, hatahon limabay. Bihaon sung na isab kita niyo, sumud pabulan Ramadan, karena miabot na isab. In sunnat sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya, in maaon in pagtangka sin uhaw iwan sin hapdi deng hakagwa sin fajar sambil pa sumadlop in mata sin suka in ini makatay manghuran kamaasan sin ako hakama Islam panghimati katutan nyo sin Allah Ta'ala bangin parna naman sin kita nyo in hang katahon mabiya da kuman sin hang kabulan ingyan tanda in dunya ini masuk na lubuhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu syahru kal jum'ati. Mabot long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in parna naman sin manu sa inhang kabulan mabiya da kuman sin hang kapito pahang kapito. Unal mga katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. Inhang kabulan bihayaon way biya sin sapat niya. Way biya sin sapat hang kabulan bihayaon. Akun in parna naman tabiya da sinamin hang kapito pahang kapito na ini panghimati day sabkato sin Allah. Sininamin dunya ini masuk na lubuhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asupaya in manusia makapangannal marayaw, asupaya in manusia makapag-us suminang sinamuin di akan kanya sin mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takunul jum'atu kal yawm. Mabutlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in parna naman sin manusia sin hang kapito mabiya da kuman sin hang kadlaw pahang kadlaw unal aun waqtin khutba limabay katumtuman nato pabangunin khutba sin limabay nagkhutba yaon katumtuman nato pa in mga waktu amuin miyanaw kita niyo matto pa masjid hamaksud tumunay sinamuin wajib sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bihayaon yari ni sabdi matungin adlaw Jum'ah. Ako nimpar na naman tay in adlaw Jum'a sin limabay yaon biya da sin kahapon. Nain ini makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam panghimati katutan yung sin mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aday nga sababiyat to abya na hay ni sapat sin waktu iban sin masa uno baha in mapatut hinangon sin kita niyo. Karena imbiya katutan yung manusia makad halikot sin waktu. Bang biya din in sapat ligot sin waktu wihati sabin sapat sin pangumulan sin kita niyo. Hati niya in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaula-ula masapat nin tikang nila wihayaon pakuhol. Bangin tikang sin mga ummat na kauna. Tutikang in ummat ini makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam mga ruatikang dakuman harap pakuhol. In kahupuan niya in pangumulan sin ummat ini nakalandu in haupu niya. Damikyan in pangumulan sin ummat ini magad na tuan hadagan sin waktu amuin piapanjari sin mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan long sin Al-Hasan al-Basri rahimahallahu ta'ala. Yabna Adam. O kaulong na anak sin Apu Adam. Innama antakal ayyam. Tumtuma in ikaw yan biya kaw sin saparati iadlawan. Subhanallah. Biya kaulong na sin saparati iadlawan. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du.
Bang laong na aon dain ha mga iyadlawan mo limabay na tumtumayat tunamyagat ay bimakna kahilangan na isab impangumulan mo. Bang kita niyo mabot papakonsumyo nin adlaw ini di na magbalik pakatutan niyo. Hatin niya magad na kita niyo haligot sin dunya. Magad na kita niyo haligot sin waktu mga katay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Day nga sabab yato uno wahain mapatut hinangon sin tiap-tiap day katutan niyo. Insarayaw-rayaw iwan sa lingkat-lingkat hinangon sin tiap-tiap day katutan niyo. Amo na in maglumba-lumba kita niyo atawakan magpataod kita niyo sin mga amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpataod kita niyo sin hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in hinang marayaw, in initong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhira. Damikyan in hinang marayaw, doon na kamanahot at awakan maaslag, nakatapuk, iwan sin nakatampal, inyan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayn Allah ta'ala nagfarman halom sin Quran niya mahamul liya. Yan na suratul Baqarah ayat 295. Daytaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala imbiya katutan niyo bang huminang sin hinang marayaw ay nakita niyo magduwa-ruwa. Sabab inhinang nato marayaw ruwaing pa'y malaikat si musulat dugaing pa'y Allah ta'ala nakakaingat sin hinang nato marayaw. Parman sin mahasut si mahatinggi Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. In mana sin ayat parman sin mahasut si mahatinggi Allah. Wayroon laong na dain hamanga hinang marayaw hinang niyo. Fa innallaha bihi alim tumtumanin Allah subhanahu wa ta'ala sangat nakakaingat sinamin hinang hihinang niyo yan hakarna sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nampain hinang dihay ni wayroon na tiyutat sin syara. Kataan amin hinang marayaw. Amuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangha tatawan mo kakausan mo ay nakautuan magduwarwa karna inyan kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pa ka hindi kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang mo marayaw bang hihinang mo na minsan sadyatuan niniyat mo. Niniyat mo sa jalom sin pangatayan mo mawa ko huminang marayaw wala mo na hinang tungbasan dato kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Magniat ko long mo ka na magtahadjud ako. Wala ko nagkapagtahadjud sabab sin nakahaluk kaw, isulat dato sin mahasut si mahatinggi Allah kay mo. Magniat kaw karna in ikaw mawa kaw mamuasa sin adlaw isnin, iwan sin hammis karna in sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kaw nakasunnat, wala mo at tunahinang karna sin aun ujul kimugdan hagin hawaran mo, inyat tuhi sulat da sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Iwan kaingatan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Nabiya din na bang nahinang mo na? Biya din na bang naparagbus mo na? Nalipat mang lipat na yung pahala, makawa mo dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang kanimbar iman, banghon kakitaan niya hinang marayaw, hatatawan niya inyaon kabayaan sin Allah. Iwan kabayaan dahil sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw na siya tumagad, mahinang sinduaing dahil kanya, sa tagnaan niya na, doon hagin hawaran niya, karna inhinang yaon kikita sin mahasut si mahatinggi Allah. Ano kayong paayat, yan na suratul Baqarah ayat hanggatus kasyaman tagpitu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wayroon lang na dahing hamanga hinang marayaw amin mahinang si manusia yan malingkan kaingatan yan sin Allah. Kaingatan sin Allah. Hati niya bang aun hinang mo marayaw ay nako masusa. Ay nako masusa misan di kaingatan si manusia, di kakitaan si manusia unin na hinang mo marayaw. Sa tumtumain Allah subhanahu wa ta'ala yatto niya tuan kaya ingatan yatto niya tu siyusulat katan dumatong kau padlaw akhira tawagunin katan kamalaikatan asupaya hisabun bistahunin hinang mo marayaw na bang inhinang mo yan marayaw ipakita da sin Allah ta'ala yung karayawan niya. Parman sin Allah, yan ha suratu Az-Zalzala ayat 7, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Allahu Akbar.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Hisyu-hisyu manusia nakahinang sinhinang marayaw mawiya sadya nahut-nahut hanglop. Subhanallah. Mawiya sinamin nahut-nahut hanglop sa karayawan. Nahinang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirah pakitaon niya tusin Allah ta'ala ing karayawan niya. Allahu Akbar. Pakitaon niya tusin Allah ta'ala kanin tumbas iwan sinaming karayawan hadlaw akhirah. Inyat tuwiya sadya nahut-nahut hanglop tuan. Karayawan na hinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli, hadlaw akhirah ipakita yato kay musin mahasot si mahatinggi Allah. Nahangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam uno imbanda niya katutan niyo. Abanda katutan niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyan ninhamok ni ng mga sahabat niya paggan niya Abu Dharr. Ya Abu Dharrin la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Walau an talqa akhaka biwajhin talaq atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kaulaw na Abu Dharr, ibut-ibut kay mo. Ibut-ibut lang na kay mo long sin Nabi. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ayaw mo tuod, babaan, haman-hamanan, inhambuok hinang marayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan da kuman hipagbak mo intay manghud mo Muslim, labay ha pamayhuan marayaw. Labay ha ay mo ka marayaw. Labay ha uyong katawa marayaw. Inyat to, mahinang muna ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hati nimbar iman suway sa bukun maikot bang hinang marayaw pagbisarahan. Suway siya di maikot maghaman-haman bang hinang marayaw in pagbisarahan. Inbar iman siya in subay mag-uhanan, siya in subay tumagna bang aun hinang marayaw hapangaton yon daakan sin Allah, iban daakan sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampa, waywiya sin taud sin hinang marayaw mga katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. Waywiya sin taud sin hinang marayaw. Adain ha mga hinang marayaw siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Sabda sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman muttafaqun alaihi. Sabda sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong na in al-iman. Hati niya bang pagbisarahan iman aun sangaman na nga. Nain iman long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun siya nilong niya kapituan sanga. Atawakan laong na aun siya kaanuman sanga. Fa-afdaluha qawlu la ilaha illallah. In pinakasarayaw-rayaw hakapituan niya to, tawakan na kaanuman niya to, amunalaw na inhilalawngan kabtangan la ilaha illallah. Amuniyat to. Wa adnaha, iban law na in pinakamababahat to, imatatul adha anat tariq. Amun igun mo ingkatan makamumula maglalaway haran. Subhanallah. Hati niyari tama. Bukun to'y ula-ula. Bangkaw makita. Nakahapa. Uno-uno na haran hinig mo. Karna inyat mo rin dito supaya karihilan kamudaratan intay manghud mo. Inyat tumabilang ibadat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain hinang ini nahaman-haman sing kamatauran Muslim bihayaon. Bangaun haran hapangatud niya yun makarihil kamudaratan makarihil makamumula hatay manghud niya Muslim aun wakturi niya pato kakausan igon. Tumagad pa igon sintauro kaing nabukon makatay manghuran kamaasan sinakwa kam Islam.
Bang kita mawaya da dumauhat sin hinang marayaw. In pag-ig mo sim makamumulayon na kabutang haran yaon, mabilang niya tutuan ibadat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuk hadis. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam imian. Nakat to siya pasulka in Nabi. Nakat din Nabi sallallahu alaihi wasallam pasulka. Dahil mga kiyabtang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inaginiya, laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah. Nakita ako lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk usog yatu hamong haya ing kahalan niya halom sin suluka. Allahu Akbar. Nakita in Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk usog yatu hamong haya ing kahalan ni halom sin suluka. Nagduhul kaya sin uno ning kabayan halom sin suluka. Pia parakag sin Allahu Ta'ala in manusia ini halom sin suluka. Kingatan yung mga kataymanguran kamaasan sin ako ha kama Islam bangunin na hinang niya. Innahinang ninilong sin Nabi. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin. Qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhil muslimin. Inhinang sadya sin usog ini aun kahoy. Aun kahoy si mimbul haran na paglalabayan si mga Muslim. Uning hinang niya, iutod niya. Lianuan niya, inig niya, biukit niya. Inyat na rin dito supaya magmula yung mga taymanghod niya Muslim. Subhanallah. Uning result sin hinang niya, yataqallabu fil jannah. Biya sin bata-bata, nagdarakag-dakag yat halom sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagduruhul baya sin ununing kabayan halom sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning sababan, hat sadyatuan, amu insanga sin kahuyaon, yaon nakasimbol hapag lalawayan sin mga Muslimun, iutod niya, inig niya, haniyat niya makaril kamudaratan hatay manghud niya Muslim. Allahu Akbar. Nabi adin na bang lumago paring hatwin hinang mamarayaw. Aung pa mga hinang marayaw, ang kita-kitaon hinang nilin hasiwi. Sain Allahu Ta'ala ri siya mag-atut unin hinang mo yan masiwi at tawakan dakol abang yan hinang mo hakarna niya tungbasan da sin Allahu Ta'ala kayo mo. Aung pahambuk hadis. Long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi tariqin idh ishtadda alaihi al-atas. Aun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk usog sa abu naman ng panawhadan. Uus in usog inilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda alaihi al-atas. Biya nakalabaw to din namin uhaw niya. Mabasa minun tuwig. Sabdi niya nakasandalan in uhaw niya nam niya. Narihay nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pawajada bi'ran. Nakalag siya kupong. Ang mga kato, tuwig kali. Amin niya matay na way na tuwig kali. Pawajada bi'ran. Nakalag in tao ini, tuwig kali. Uning hinang niya, fanazala fiha fasharat. Simud siya matupalam sinamuin, tuwig yaon. Ampas siya ninom. Nakyansuman. Kaya ubatan inuhaw niya, thumma kharaj. Imahulim pa siya gimwa. Dahil kuwig at tuwig kali yaon. Pagwa niya mga kataymanguran kamaasan sin akwa kam Islam, inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara. Pagkita niya, yaud siya magtibyak sin amin iro. Yaud na liulupot nin dila niya. Liulupot nin dila niya. Magtuiyan sin usog inimbaran niya. Faqala ar-rajul in agisin usog ini laqad balaga hadha al-kalbu min al-atash misla alladhi kana qad balaga minni. Long na inyanam sin iro ini biya day sa plong na sinyanam ko amuin lima baylabayon hati niya maba day sab minum tubig. Maghajat day sab minum tubig karna in iro ini iuhaw. Unin hinang niya makatay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam fanazala al-bi'rah. Famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu fihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Subhanallah. Inhinang sinusog ini ni maog siya nagbalik matupak. Tubig kaliiyat to.
Kiyawa nin taumpa niyang panyalyunan tuwig, ampas siya si makat nagbalik piya, inom niya yung iro. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsyukur in Tuhan ahinang niya yato. Allahu Akbar. Allahu Ta'ala nagsyukur ahinang sin tao ini. Dahil nga sabab yan tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puas man nagsyukur in Tuhan ahinang niya hinang marayaw yaon, fagafara lahu miyabot yampun sin Allahu Ta'ala yung pardusahan niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat to iro mga katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. Nabiya din na bang mga longta, lumiw pa rin hayat to, na magduruhon na inamuin long takarayawan tawakan tungbas madawhat si manusia. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد mga katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. In kahupuan sin khutbah ini, in lawang sin hinang marayaw mataod. Dahil nga sabab yato, itara kuman in mag-atas pikil, biya din tamahinang mga hinang yaon. Mataod mga hadith dahil hanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjuki hatungod sin kalabbiyahan. Sin tao masubahin ang marayaw. Adin ha mga baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga hinang marayaw sa kawa di ini madawhat si manusia ing karayawan na sa hingga parag buson niya ron hagin hobaran niya. Dahil ha mga sabuton na tumang katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan na hadith niya. Sabda sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yagrisul muslimu garsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun innaka illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Dahil nga mga manasin hadis sabda sin Nabi na sallallahu alaihi wasallam, wayroon long na rin ha mga hambuk muslim nagtanom siya. Usintianom niya yaon, amin makarihil kamumpaatan. Katunta na, nagtanom siya pitchay. Nagtanom siya mangga. Nagtanom siya mampalam. Nagtanom siya sin uno-uno na bungang kahoy. Amin makarihil kamumpaatan kaniya, fayakulu minhu insan. Limag gumanin tianon niya yaon, bang upama kun pitchay, nakahampit na sin pitchay niya yaon in mga muslimun, nakaun na sin pitchay niya yaon in mga muslimun, atawakan in mga binatang, atawakan in mga manok-manok amin yan, limulupad-lupad haot sin langit, iban sin lupa, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Malaing kaningkatan, sinamuin kiyaon, kiyawa, sinamuin lauta, dahil naman patao, pabinatang, pamanok-manok, mabilang niya to kanya sadakah, sambil padlo kiamat. Allahu Akbar. Ang kanbang aumbiya mga lokal-lokal mo bihayaan, pagtanom ka. Pagtanom ka. Bangaon kimaon din dito, manok-manok, atawakan binatang, nalabi na bang manusia na, mabilang meto tuan sarak kamu. Adawhat mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Niyat turin ang mga karayawan, sabuton na tukal na siyabot sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan din ang mga hinang marayaw. Siyabot sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aginiyan, idha tawadda al-abdul muslimu, awil mu'minu,
apabila laong na nag-ailin hambok ipon Muslim, atawakan na may siya, yung atawakan pagkasalawad siya ho, at nag-ail siya, yukasan niya yung bayho niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min wajhi kullu khati'ah. Allahu akbar. Ang kau mag-air, bang muhiyo ka sa nimbay humingkatan, tuwig ti mo, hapamayhuan mo, makadendit tindusa mo. Makadendit tindusa mo. Matimbanda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ma'akhiri katarilma, magad si hamin hatu to sin tuwig at tumintimo dahil hapamayhuan mo kalna sin nagpudo kaw. Faida ghasala yadayhi, bang niyalaw na ukasan na indua liman niya kharaja min yadayhi kullu khati'atin, kana batashat hayadahu ma'al ma. Ingkatana mo in long tanabasa sin tubig yaon namin liman niya yaon, magad din dito kumwa. Ina mo in paldusahan niya. Faida ghasala rijlayhi, bang niya ukasan na indua si kiniya, kharajat kullu khati'atin masyat harijlahu ma'al ma. Magad day sabtuan, hatu sin tubig yaon inam indusa na hinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan, yung mga hinang ini, subayra paglumba-lumbaan sing kita niyo, di haman-hamanon sing kita niyo, iban na sing kaibanan pahinang maraya, wala tanan na sabot. As in kaupuan niya, in mu'min, in bar iman, bang hinang marayaw, subay siya, di magmaikot. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam, imiyan, al-mu'min la yashba' min amalil khair. In bar iman, di tud siya pagkansuban, day nga hinang marayaw, di. Di siya pagkansuban. At tinari siya pagsumuhon, in bar iman, bang hinang marayaw, in pagbisrahan. Mura-murahan, mangman papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in patumtum, sin aku haadlaw ini, wa qala rabbukum, ud'uni astajib lakum, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan fa'akthirhu, wa in kana asiran fayassirhu, wa barik fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.